Karalok tantuma Pablo namoina chahanakan Galacia capítulo 1. Tayawani chiaruata ushkaintuma Cristo Jesús, Pablo kayaneria. Namana tawalayu yakana tama osakin hianoshi kanenai Jesucristo, chakana salutu out kahare kaliro chakat Galacia. Noho shahutu shindaya senainte dayatawa katstuma wayu. Nakaune harakana daya ni a Jesucristo orakachiwashika imareiwa asoiret kainais chikhe okta. Achuntu shi wayanamunchi washika imareiwa, yanamunchi señot que Jesucristo spuraneia tintinanasi wanepi humuin, espuranapuin hanan waneana humuin. Saunaire en Cristo tenchekat chiwashika imareiwa mpurerwa, napahira en kis pura okta sa wangel, Spratashin hanan waya, sulia munya ka wayanay, waima wayu mauluyas na ischepchi ang sa angel. Anaka wawahli chimalia ki wanepias pura kay katspushwa skahetia. Amen. Apono hoshma indaya skahe hutuina pansanay aula wa nulia maleiwa, chiena ka kay hiasanay hena nasia Cristo. Skahamuin kapulas holu hain wanenchiki chioterri kay sulunata inskuaipa. Wanesumoin suulia tenchikikat Cristo chioterrikai, shimuins takuhapukat humuin. Ese haspura sentit panhakamuin, tiakira hunnu kat sanay alawa. Noholit pahutiha yang au net shimuin kat natuma. Esuanaha nait panchiki chioterrikai natuma. Chieka inkira hin wayu sanay wanenchiki chioterrikai nata suulia tuwakuhapukat para humuin. Haitaich tayain. Haitach niay wane api chahe ipunahi, eitane chini aspura susara ti sman katan ni nuria mareiwa spura kaikat spushwa. Shatiwakuhakat achik muy pala wanasma epu in wayahaka, senay muy wanaik. Mulikaere wane wayu eka inikira hun hiasenay wane inchiki chioterri kay wane sumuin suulia tihunohakat anay, eitane chini aspura susara ti Smanakatan ni nuria mareyo spura kaikat spushwa. Sauda shahit pain humuis chiki kasalahanay hitinamoy na angela na kirahilikan sanay arawa. Hiyawa tait padao sanay naholin tachahan chik tarate insain wayu datuma. Mulikashima iresanay tachahan yawahana astuma wayu. Nahoy shenchepchi intaya Cristo. Shakeire katain tarate inay mareiwa. Sumate dayatain kat numoy. Tawala yuwa. Anashimlika hutiha le sauden chikikat Cristo, chioterrikei, takihakat sumain wayus na inoholin, sleru he hatin she wayu. Chiakirha kay dayasenain, nahoy shwayu inia, nia Jesucristo. Niane numuiwa, ella takay shiatamuin. Hapa chikit te dain rapuikat, wanasma toushka hains chiro na kuwait panahudiyukan, sanain toloho ina chiro na noha shika na nain Jesus, sainkin de out kahale kalirwa, Shire tahale herin hatin te anohus kaliros pushwa. Alana lesia main senain kachiro ain main dain. Senain tashati na kuwait pana tatush hudiyo kana. Naulia waimana tapush wanawa kana amata uyas. Ottamushia chimareyo ke inuneka indayaspura pana hemein. Spura tottenin chintuma Cristo. Hemiopa daya sawa nami ay mainia. Neena ke indayaspura etawa anumoy. Yanase sa inumoy. Niya tinchinchonka itamuin spura derahan hechinia, spura takuhan tini chiki sumoin wayu nohotkat hudiyon, te gentile kaloi rumunakat. Ewana smatia, noho shiote indayasma wayus chik te alatakat tamuin. He noho ishtaya unuin Jerusaleimin, spura tashahan inamana lua taushkana, eitana kana tapurapuna. O unushtaya yawala hasulumun tumakat Arabia. Hema pas chikihe alehustaya Damaskum. Esrata papana inhuya, o unustaya Jerusalem inspira ashawa numa Pedro. Ni youstaya makapiyama semana chaya. Otta Santiago nuara que chiwaseño tzikay ashaha ustaya numa aya. Otta nawaneiru alua taushkana naholi shi tapura. Nutiha ustaya maleiwa sana naholin tashahin holu alawa humuin. Es chikhetia. O unustaya chaya sulumin tumakat Siria, ahora tumakat Cilicia. O tananauha shikan nain Cristo suluto outkahale kaliro sainkin tumakat Judea, haitashi noholin tayanerahan. Nawahan maleiwas kahe napo indachiki,
sanay muy sunaiki wayu. Olona pushi wayantoma chira wayuke, sali hetu anaura kanena Cristo. Ottamsia holu, akuhustine chikikat Cristo, chioterri que sanki makat pushwa. Galacia capítulo piyama. Maira kapolo hoya pienchu mis chikhe chachinda ya Jerusalén. Nahitinda chimaleyo ki tachukwa chamun chayas pula ashawa namana laila shikana na kananoha shi judío kana. Otta Bernabé hetito o unushi tama. Takuha inamoina laila shikana chiks kuai patin chikikat chioterikai tekirahakat anaina gentilikana. Ashaha ishtaya namasuhuna wayu. Skahe moindain. Eses pula shiokten inte tekirahakat anain natumana gentilikan mulika shiokten natumana anoha shi judíokan. Ottawanasma ein wayachaya Jerusalén. Wanta nanchi wanekirahlis nanyalawa na kananoha shi judíokan. Nashi nalawayukan. Cheuhashi otoni atatianohas kalirwa magaskuai po wayu judío. Ekerot chinayawa akamun sanangwawalayo inayanahan. Spolanerahin wow. Nayohan wayaskawakirhan sanay naholin kapula inay maleiwa wayu sanay hiashata skuay pa judío skashiyain sanay hetenay rekat Cristo sumuiwa. Nacheka inspula ni otono inchinyatatito chi gentile wamahachke shire anahiran hatinay numa maleiwa nahan. Shenacheka wapulero chepchi hanay wayankuay pa na judío kan wachikwa. Akasa na laila shikana na aka nano shi judío kana. Skanay say na muy skuay patetekirhakat anay na gentilikana. Noholishi na pulero ayan titos pero yatono ata. Wayokti inspusho atana chekekat wapulero ne kirahilikan sanay alawa. Mrike kapura le hewanshia. Shima insanay moher inskuhite shima inke wakihakat humoy. Tine chikikat chio terriki. Shawachekekas pulero alotuinhati intenchikikat Cristo wanepia hupura. Nalaila shi kanana kananoha shi judío kan chakana Jerusalén. Naholi shi nekehin ainda yaschiro tawanaha inte tekirhakat anaina gentilikan. Mayashi he mio nayana kana judío kana. Nohots kasahatin damoindia. Ska naholin kachekala atain wayu maleiwake. Nohots nawahe inte tekirhakat anain. Ska nateha chpandao sanayaya tu shindaya ntuma maleiwa. Spurakuhan chikchio terrika inamuin na gentilikan. Makanain Pedro sanayitao shintuma spurakuha shianamuin na judíokan. Tikasanas nain rekat chimaleiwaka isenayakali ha Pedro. Chialua taushke namuin na judíokan nain nishiatamuinya. Dayakai chialua taushke namuin na gentilikan. Nalaila shi tashaha kanamaso kaikatia. Santiago, Pedro y Juan. Nakahutkana natuma na noha shi judíokan. Nayawatait pasaos na yaneko shindayantuma maleiwa spurate ayatawakat. Namakalakatamoy henumoy Bernabé. Achekus wanawa hiran wain huma sanay hiyatain saakat gentile kaliro oraka sanay wayatain saakat judío kaliro. Shiala na chunto ine wamoy sa wamoria hun hatinte anohos kaliro chakat Judea ekay murian. Tain reintia dayakaya. Shiasas chikhetia. Antes Pedro yami Antioquía muy. Hewanas maeinia wama ekapu ishnianamana anohashikana eka inoholin judío. Mayashi heachiahana ina judío kan suriatia. Ottawanas manantin yamu ya waniwayurua ahutu shintuma Santiago chahe Jerusalén. Ottush Pedro sanaya katalawa yawalahaya suria ekawa namana gentilikana. Mochine shema ayohuna natuma na wayu antapata shikana na ikirahu shikana senay anahirawan mama leiwa senay heyatono atanahan. Heschiki hetia tachiahan Pedro supala de anohos kaliro sali hetinain rekat. Skanoholin anain tenain rekat sain damun. Waimena judío kana yaya ashata kanan kuwait pa Pedro snay piyama inupuna sali he molu inayanema na laila yu judío kana. Ottahutush Bernabé sanay aira tiaya. Haitairin tihain sao sanay mohunshia. Nohot sanay tenay rekat na judío kana auraka Bernabé he nohot slotui na kuwaipa. Skanoholin wanawa insamate shimo inichikikat choterrike. Sanay tachia hain Pedro sa un katala insuri kawa namana gentile kana. Moshia tayanumuino para na noha shikan na pushwa. Haitach judío impia.
Oula ichpapia sulia skuait pa judío. Wanasma pikai na mana gentile kana. Hamushi huluata kana gentile que sna shata skuait pa judío. Tamakala kana muy Pedro. Tamakala kana muy na pushwa na nohashi judío kana ehana kana wama. Waya judío kana noholi waya wanoha inena in Cristo. Sao sapuni wa muy para ten shahakat Moisés. Awata pushi waya suru hemein sena judío en suru noholi gentile en kain harali waya. Waya wateit pa holu. Sena yanahira in wayu numa mareiwa. Nohot senaihe hatin ainra tenruata kat anai Moisés. Aruha senaihe anouha nenai Jesucristo. Henekuhain wa muy mareiwa. Senai noholin anahira in hatin wayu numa senaihe ainra tenruata kat anai Moisés. Heskahe tia anouha ina pawayakanaya nenai Jesucristo se kachiro en wain spura anahira wa numa mareiwa nenai Cristo. Nohot senaihe hatin tenruata kat anai Moisés. Esa spura hemoin tamoin. Wanasma wachaha inschika nahirawa numa mareiwa sanai anouha nena in Cristo. Mulika nohorle wairi intenruata kanai Moisés. Mohet seneiki wayu wamoin. Moshihi atamoin. Hotataneki pahe. Noho ishnia in Cristo kain halain atuma wayu. Skahamoin senai noholit paein wain senai intenishahakat Moisés. Nohot skain halain tienu upala mareiwa. Acaso América Woula le sulia wachaha inschikte anahirawa kan mama leiwa nenaihe Cristo. Spula wachaha inhane wachikua schikwane anahirawa senaihe aira tenruata kat anai Moisés. Shima insnain ka ainhale nain wayaskahetia. Skatateha insau tenruata kat anai Moisés. Senain noholin anahira in dayastuma. Mosheka oktaka i dayasulia sao noholin kasain saamo intamoin spula anahirawa numama leiwa. Hetashi ichpataya holus para tain ring hatin tencheke kat chimaleye ke itapulero. Mosheke oktira ke itayanuma Cristo wanas wanu tuni yain sa wane kurus. Noholit pahiliha indain ono wa semana neki Moisés spela nahira wa numa maleiwa. Shahiliha ke wanepia tain tencheke kat Cristo tapulero. Sao katech pa inou ehech ni wanepia tama. Hespushwa te taireket Tainrin iskahe tanouha inena in Cristo, chinchonka y mareiwa. Chiaike y apurataya, smanapa hira inkis para octe in tauhe. Sawanamia shata in chimareiwa ke itamoin, muchi anoholin tayocte in tenairekas para nuterrin hachindayankahe Cristo. Muchi anoholin tachaha in tachukuas, chikuani anahirawas naihi aira tenduata kat anai Moisés. Mulika wauntul anahira in wayasanaihi ono was matin shahakat Moisés. No holer kasain sa apo in wamoin tenain rekat Cristo sanay okti ni awauhe. Galacia capítulo punen. Tawala yuwa hiachahe walikan Galacia aisha hahia. Shima in senay mai hain. Haitair haya takihapo in humoin te shimo inkat. Tenachikikat Jesucristo sanay okti in sa kurus. Hamaka kapulaka ho hain waneput sheka inoholin shimoy. Tenakihakat humina ekirahelikan sanay alawa. Tasakira in pala hiya sanay wanegasa. Kasaapuna kanain he humoin chinain kay mareiwa. Shiata pa sanay he hain rin tenuluata kat anay Moisés. No. Apuna shinya humoin skahe huno haine na chikichi oteri kay akihinakat humoin. He para he keno iwaya hi sanay anouha. He cheko in sepulero he kaling he intuma chinain kay mareiwa. Spula hain ring hatin tincheke kat mareiwa he pulero. Hotta masia holu. Shima in sanay mai hain. Ska huntin hain ring humuiwa tincheke kat mareiwa he pulero asain humuin. Soto hain wanasma kachirwa puin hain akaling he nantuma chinain kay mareiwa. Es holus pula noholit pankasain samoin humuin tinukali hekat anay hesain humuin. Otta chimaleiwa kay. Kasanapa kanay he chinain kay humuin. He kasanay rekanay he tigasanaskat hupara tintihakat apulero niya kay numuiwa. Shiyata paskahe hain rin tenuluata kat anay Moisés. Noho. Shiyaskahuno haine na chikichi oterik kay akihinakat humuin. Soto hain da shahinakat para sulut karalok tan chikima hatkat mareiwa no puna Abraham chiwatushke wayakana judío kana musmaya.
Nucheka chikir mareiwa anahiran Abraham numa sanai he no nau hai no noiki. Anaka hiya utrisa wanikasa. Wayano hashikan wapushwa nchoi mai waya Abraham. Nahot sanai he hati nuli wo waya. Shasenai he wano hai nenai mareiwa magatenai rakat para Abraham. He para semaiwa. Akuhunas chikika sanas ntuma mareiwa numai Abraham. Waima huyas pula puna selate intakuhnakat a chiki numai. Riakuhnakat numai Abraham so kaikatia. Ashahunas chiki he sulutin chiki mahatkat mareiwa. Shatena chiki kat na hentile kana. Senain anahirai hanai numa mareiwa senai he nanau hainenai. Ano no neki mareiwa ke numai Abraham. Shimoin senai kamane he chintaya sumai wayu sainka imakat sposhwa. Eka isunau haintanai maakapia. Stomate ashahushkat wati haul senai kamane chimareiwa ke holu sumai wayu spushwa senai he te senaurakat. Maka kamane impala numai Abraham senai he te nenaurakat. Hamech chiwayu eka inchaha inchikwa ni anahirawa numa mareiwa. Senai he haira tenruatakat anai Moisés. Skanoli nunti ni kerrahan ispushwa tenumakat Moisés. Shima isnain kasala haneri numai nai halantuma mareiwa. Shati ashahnakat achik pala semaiwa senai moi maya. Susare numai nai halachi wayu eka inohori nai transpushwa ayat nuruata kananai Moisés. Moshtaita chukua humai. Noho ishanahirai wane wayu senai he ono wa sematenumakat Moisés. Soto hainte ashahnakat achik pala semaiwa senai moi maya. Chiwayu eka inonou hainai mareiwa. Anawa ishnuma kataiwa yanou. E okta pania ayat shi anawa inuma. Chieka inachaha ischikwa ni anahirawa senai he tenumakat Moisés. Nohot se cheuhai numain te ganou hakat nenain Cristo sai numain. Skanono ismati ashahushkat munakat numain pala senai ma. Chieka inai do ispushwa tenruata kanai Moisés. Anawe chinma mareiwa. Otatasaki rakat anai holu hiya. Hamech chieka inoholi nai ispushwa tenruata kat anai Moisés. Sesale chinainhera ashimui. Mushpala dayahumui. Tashi na pawayano hashi kanantuma Cristo, solia se sala in hanai wainhara. Skaniachipa in se sala in wainhara antuma mareiwa. Shati ashahnakat achik pala sanai moi maya. Atuha na auchi eke akachen ni senai wane wonu. Senai se sala ichipa nain harantuma mareiwa. Saudashi na pa in hia gentile kanantuma Cristo, solia se sala in hanai hia hainhara. Hia wataut holu. Senai kamane ichpa mareiwa humoi maka kamane ni apala namoi Abraham. He apana ichpa chinain kai mareiwa wamoi wapushwa senai he tenai rekat Jesucristo. Shateneke hakat achiki pala chimareiwa kai senai pangsa inenai. Tawala yuwa sao pangsa inenai chimareiwa kai pala namoi Abraham. Nohole choulai mareiwa soli aira tenumakat spuranai reinhati. Maka skua ipa wayu spushwa. Mereka lotule nenaiki wane wayu sopana tenai rinhatkat. Nohot sanai mereka nula le solia nai rintia. He nohot sanai mereka nuanaha le teputchini takat pala sanai pangsan. Achekas ni kerrahan hatten shia so hetia. Teputchin kuhakat pala chimareiwa ke numai Abraham sanai pangsan nenaiki. Nukuha inumai chinuli wokaya. Sashin da shahnakat sroten cheki mahatkat mareiwa. Nohot sakuhanin te putchkat namui na luli wokkana na pushwa. Aluha sa namui waneshi ane chinuli wokkai nia Cristo. Anu te takuhet kat holu humui. Te putchek tana kantua mareiwa sanai pangsa inanaiki namui Abraham. Nohot samalehe na istuma tenuluata kat anai Moisés. Skahamui apuna se tenuluata kat anai Moisés. Maka pienchi tua polon shki senai mi apuni shki huya. Schik he nashai mareiwa numa Abraham. Ayat si apangsa intenumakat pala mareiwa numa Abraham. Spelanahi rai hatin wayu numa senai hi anami ashatan chi mareiwa kay namui. Mereka nahirale he waya senai hi aira tenruata kat anai Moisés. Nohole rehe kasahatin wamu intenumakat chi mareiwa kay namui Abraham.
Kasaka pulahat ketenuluata kat anay Moisés. Apunus waima hoyan chiki he Abraham. Spalashia tenin hati samay wayu sanay shimay sanay ain hala intega samohus sa inrakat. No chiki imareiwa spolerwa. Shiketa huna istuma wayu tenumakat Moisés. Sanay mo reyanente in Cristo chinuri kay Abraham akuhuna kay achik pala. Esperan kira hanay mareiwa na wayu Israel kana sanay tinchekekat na pulerwa. Nkuhan siya naman Moisés para may hachi akaniawane putchipu. Sanay nkuhan tinumakat mareiwa naman na Israel kana. Esperan niyatay hachi Moisés sanay tiya. Akali hanashiniastong wane apiero chahewat ipunahe. Otachi mareiwa kay sanay nasha hain pala sumaiwa numa Abraham. Asha ha hirashi numa. Nohoy siya asha hain numa nkawane putchipu. Apunus tinuluata kat anay Moisés. Spura sumala herin tinumakat pala mareiwa. Sumaiwa naman Abraham sanay pansa inanayki naman. Nohot sa apunay spura tiya. Skahamoy, nohot sa suun tinumakat Moisés anahirain wayu stuma. Mereka anahira lehewane wayu numa mareiwa. Stuma aira ti aluata nakat anay. Anahirain hatu he wayu spushwa sanay he ono wane sumati airwa. Asyahanus sulutan chiki mahat kat mareiwa chiki wayu spushwa sanay schepchi ay nayakain hala. Otachi eka iniyawa tinsao. Sanay noholi noon ting anahirain ya sanay he tinayra kanyaka inamoiwa. Taashishin ya spula nauhan anay Jesucristo. Hetika sanasa kuhnakat na chikpala sumaywan tuma mareiwa sanay bansa inanayki. Apunus mauluya samay wayu spushwa eka isanauhay nanay Cristo. Wayakana wayu wapushwaya spula pananante in Cristo spula wanauhay hanay nanay. Kapupushi wayastama tinumakat Moisés. Wane reya ni weta pa Cristo spula nahiray hanay wayanuma maleiwa nanay. Kasapula hat tinumakat Moisés. Spula hat sentiring wayananay may Cristo. Spula nahiray hanay wayasanay he wanauhay nanay. Heholu sa wanahiray na pang wayasanay he tu wanaulakat. Noholi na pasupu na wayatinumakat Moisés. Hiya wayu pushwa chakana Galacia eka ihunauhay nanay Jesucristo nchoy na pa hiya maleiwa. Hewanas masanira ihukuwait panuma Cristo. Mushiya ka hiya nain Cristo sanay anay na pa inaulu maleiwa. Haitake judío hiya ora ka gentile hiya. Haitake schepchia hiya wayu ora ka laila hiya humuiwa. Haitake tolo hiya ora ka hiya yu hiya. Mushiya ka hiya nain Cristo pushwa na ulu maleiwa. Sa unupushi na pan hiya Cristo, nuli wo may hiya Abraham, hekamoy hen hiyantuma Cristo te kasanas nkihakat achik maleiwa no may Abraham, siray bangsa inanayki. Galacia capítulo 20. Anuto takuhekat humoy. Nchongwane wayu, aponer rumpala chinshika inamoy so wane kai. Otamreka yata yiren yate pitching, mushakane wani achepchi eskama apo huyuli inamointi apalakat. Esenay muya kanay wani achepchi noho israela inamoiwa. Aluwata na shnatuma wani aima hulinia, sumate nuwashirin kat chinishikai, wane reye ketta into huyani itakat pala chinshikai spratashin hachinchinchonka inaulia. Akaya wayakan wapushwa spulapuna anouha nenain Cristo. Schepchia shi wayedekasashkira hakat anay wayu manouha insat. Otachimareiwa kay kerapate kaine ne katahit kalia upala spulandua tan chinchonka isakama in wayu. Nuhute in Cristo sanay wayu inia esanay. No inha sumate nulua takat anay Moisés. Maaka wayanu pushka na judío kan. Ahutnush ni wamoins pratashin hanay wayasulia tenlua takat anay Moisés. Nulua tan chinchonka ispuranchon hanay wayahudío kana aula kahia kana gentile kana. Esaun choina pan hiamareiwa. Ahutnush chinainka ihumoy nutumas puraen hachinia suru hain. Eholu juntun tache humoy hanay numoy mareiwa makanain Cristo saunian chinichonkai. Noholina paholu hiya achepchien. Aluha sanchoina pahiamareiwa.
Sao nu choina pan hia, kamuin hen hian tuma wana hiran numa Cristo. He pala noholi wa ya hirahin chimaleiwa ke, schepke shi hiatu maleiwa ya skari romai. Ottamasi amaulia sao hirahin nia he sao nirahin man hiakana. Hamushi hia huttaka huchuku asana hoshka han stiro de skirhakat anain wayu mano hansat. Ke hia sumuin a chepchia wa huchuku astumatia. Nohole na kalin hanin hia stumasanai hairin de kasanas na chekakat hepulero maleiwa. Tapa chikichi hia sunai huttin sunai hushatte na kuwait pana hudiyukan. Maka hemeran so skalia nemerakat ou. Maka himi ihain so skalia nemi ihakat ou. Maka hikain so skalia nekakat ou. Hain renka sa eka imuya katia. Prataratin hachi maleiwa huma hahan. Ashapala asle maindain hau. Kasatari se noholin sumala hain tudayatain kathaka. Sanayakuha na chikichi oterike. Tawala yuwa. Hiti hauch taya sanay moichi panyakataya hain hiaka na hentireka. Heska heti. Tachuntin holu humuinska spushwa dain. Shire hushatin dakuwait pasanay noholi. Supunain dakuwait patin shahanain kat Moises. Mayashi he kamane hi damuin pala. Nohot sanain te hain rekat holu damuin. Sanay hula wen sulia te anahirawa kat nanain he Kristo. Sotohain wanasma tantin ha kamuin palahana pala. Mayain he tantin sma ayuli ha kamuin. Ayatshi ataya akuhain ne chikichi oterika humuin. Haitach noholin anain taya hu pala. Sao he te ayuli tanain hatkat. Noholi shi erlin wayumuin hiatamuin. Noholi shi himerain palain taya. Alu asa kamane shi hiatamuin. Muyakatayakai hewani apie. Chahe hachkai punahe. Muyakatayakai Jesucristo in humuin. Murekatanteles mamoin ha kamuin. Es hespula hakten de hokkots pula hitain tanain. Ottamasia holu. Hamaka noholuit pakatalatin hain tama. Sain tamuin. Hunuich pataya sali hedakuhin de shimain kat humuin. Ottana kirahuli kana sanay alawa. Keires nain huhuwen hianamuin shire kohuttuin hanain ayahutuma. Na chekkuin spulerua hioktin hatin te kirahanakat anain hiatatuma. Haitairu noholin kasain saapuin humuin de nekirahekat anain ayakan. Mulika kohutule hutuma wane wayu eka inakali hen hia anastia. Otta nohol sanai mulika kohutule hutuma wane eka inoholin shimuin sanai inakali hen hia. Hemushia dayakai. Sauda kali hen hiawanepia, anakha ayatele kohutuin dayahutuma, mayashi he noholin humain dayamaulu ya. Hiatachoni aishi kana tapulu, nohol statihan yaw dudain rahat kathika. Keire stain daunin hunaimun, spradasha hain hachin humas pula deyatin humuin, sanay muloin hali tatum. Maka wane wayu hier, hemeyulin sumas chong, akaya dayakaya, Sanay Maria in dayahau he shire muinhanaya kahianain Kristo. Hia huhuwe kanay sumuin tenuluatakat anay Moises, tasakirin pala hi sanay wanekasa. Sao hiyain gentilen, shimain hiyawatin sao deshkirhakat anay dinshahakat Moises. Sotohain chiki Abraham, ashahanakat para sumayuan tuma Moises, tenachikikat nabiyamashi kananchon. Chiwane, Schons chepcha ten wayusika. Hemeish ni magaskuwa ipa wayus pushwa. Otachiwane, schons sara ten wayusika. Nohot sa chepchi en shiastuma wayu. Mayain he wain main suyase. Kachon sa shia, skapansa en enek mareyo para semuin. Henemoy abranchis wayusika. Tenachikikat Abraham, akihas chiki wanegasanas shia. Nasuli wokana tischepchia kat Sara, te canaria kat Agar, a chepchia shinaya makashia. Akaha na wayu, huhu kana mauli asamo intenshaha kat Moises, shiri anahira inuma maleiwa stuma, mena kana yasains chepchia wayu. Makanaina hudia chehe wali kan Jerusalem, he makanaina wayu akuhana kana moin para te put shaitana kan tuma maleiwa,
te apne kan noy Moisés sao tu uchi kanaria kat Sinai sulut makat Arabi. Este put chaitana kan tum waima hoyampula pana Moisés te apne kat sumay Sara ora ka Abraham no puna china choin hachkai pansa se shiaya. Eholu mushia ka wayasai Sara sanay laila in wayawamuiwa. Skatashi ne pan wayasuli aluatana stumate numakat Moisés. Watihau sanay choy main waya Abraham ora ka Sara stumate ashahinakat achik pala musmaya. Pia wayo machong sot kos kamaraling pia. Haitairu noholing kachong pia mauria. Anaka hamuri kataratare pia skas pushu apain. Haitaira yoktu noit pain pian tumachipu wayo sekai. Waime ruchoin ruasuria wayo ekai ka wayo se. Sotohaine chiki Isaac chinechonka y Abraham sama Sara sanay hemeinia sanay he bangsa inenek mareyo kay naman. Akaha hiya tawala yuwa Moshia kahia Isaac skanchoy na pan hiya mareyo sanay he tepuch impangsa hakat pala numay Abraham. Otta Moshia chischonka y Agar chihemeish kay makawayu ne hashichish numay Isaac. Chihemek kay sanay he tenay rakat chinayn kay mareyo. Akaha wayanowa shikan maulia Moshia ka wayanay Isaac sanay hashichin wamay na ikirahilikan sanay alawa. O tatianaskat spura wairin akuhun sulu tikaralok tan chiki mahatkat mareiwa. Anu usananay kichi mareiwa kay namoy Abraham. Puhuta puhuria ta chepkia kan machis chongkay. Sika noholoy niyay hachin apain tu tapin hat kan moy. Niyay hachi apa kachis chongkay Sara. Moshte da chukua humoy tawala yuwa. Sa noholi na pansupunay wayatinuluwa takat anay Moisés. Noholi shi wayamuya kanay chischonka Agar tiachepchi ekat. Mushia ka wayanay chischonka Sara. Sanay tashi na pan wayaspula ono wa semana neki mareiwa. Galacia capítulo haray. Tashi na pa wayastuma tenay rakat Cristo sanay okting wauhes pula noholi hanay chepchi in wayawane kasa. Eskahetia anaka holum leka huchachele haine na in Cristo spuna noholi hanay supuna hiega saeka y muya kashia huchukua. Humala hain sanay tetakuhan hatkat humuin. Skashimo y sanay ahutu shindayantoma mareiwa. Mleka hiotere leheta skahuchahan ischikuani anahirawa sanay hetenumakat Moisés atihane nau hiya sanay hiokto intenay rakat Cristo spuna anahiray hanay hiya numa mareiwa. Mushtaya tachukua. Chuayo eke ni otere ineta shere anahiray numa mareiwa. Achekush no ismas pushwa aleya tenurua takat anay Moisés. Mleka huchahales chikuani anahirawa sanay hetinshakat Moisés. Akatala ina paha hiya nulia Cristo skahetia. Skanoholit pain kasahating hamuinte kasanas nay rekat mareiwa sanay hiya namia inia humuin. Aka sa wayakan watihaul sanay anahiray na pain wayanuma mareiwa sanay heti wanaurakat nanay Cristo sumaiwa. Hiya kali hinishi wayantuma chinayn kay mareiwa sumayru wa atapahan kerayn hetin spushwa tenayrin hatkat wapula mareiwa. Tunucheke kachi mareiwa kay wapuleru wayanoha shika nanay Cristo shamule kaihirale wayawapula skahe wanoha inanay. Nohos kasahati numuy muleka wayotono liata he muleka moyotohuli. Aisha hahia. Achechera pushi hain sanay anoha. Otamsiya holu. Oula ina pehiyasulia hono ismate shima inkat tekirahakat anayhiya. Haraliyu oulet kehiyasulia anoha. Nahoishniya imareyu oule rinhiya. Skaniya yena kinhiyaspura anoha. Mayasa he paliri inete putchi alawa akuhanakat humuin. Wainga mainti anohus kaliroha aka ekay. Suule na isulia te shima inkat spura. Suushka hains chiro alawa. Otta sausa anirait pain hukuait panmachi sa inyot ke tatihauchi hiya sanay ayating hanay kachain wanepi sa mointe shimankat. Henakira hilikan hiya sanay tigalawakat mayas he noholi tatihay sao harali inaya shimay sanay sasale na inayatinay halakat. Tawala yuwa malikatekira hilihe hiya sanay oyotono ata noholer hamahoy na may na hudiyo kan chik Jesus na okting sa kurus.
He noho le rarling wayumu inayatamun. He na ikira heli kena sanay alawa Aisha ha kasata alhese nakatala ha kahe. Tawala yuwa ena kena shihiantuma maleyu esperatashin hanan yesolia supuna huintinisha kat Moisés. Noholi shihiatashin sperakalero inschik kainhala. Shatashka pula hiya hikari hiraiska ai hirai hiya hipula. Anotu nuluata kat anai Moisés. Te alana ale kat sanay anay sa kahe te aluata na kat anay waya musmaya. Anakaha mole kaire pura wayus pushwa. Makarin pia pura hira. Halia hiya suli agluha hirawa. Mole ke masuta huli hisanay ariling wayumu inamoy na huwala yukana. Amala ha her te hunaula kat skahetia. Tamushi pala hiya. Suli kalero hiya chika inhala. Anakamle ka huhuli hiwanepi namonchi nainkai maleyu. Teka samohus ke hiya ka namonchi eke kalero chika inhala. Nata suli ten cheka kachi nainkai maleyu. Teka sanas ke hiya ka namonchi eke huhu namonchi nainkai maleyu. Wane sumui suli te nai rekachi eke kalero chika inhala. Te nai rekachi wane nata suli te nai rekachi wane ya. Molika kalero hiya chika inhala. Iser chika inra intencheka kat maleyu hapulero. Ottamalika huhuli hiya namonchi nainkai maleyu. Nohole na sopuna hiya tenumakat Moisés. Atiha naulstum wayus pushu ate naira kat chieke kalero ischika anhala. Naira intumahuskat. Maka luahirawa akuwa ipasama wayu hier ottawani hier numawane tol. Maka kamale iwa seyainia. Maka irhira utsun. Maka kanainwa ain wayu. Maka luha hirawa. Maka chum hain. Maka lu tain. Maka yaleta ya ain supala wayu. Maka kata hirawa. He maka eperwawa. Chieke ya ain ringkasa eka imunya katia. Muchia noholi kerno inumana muy maleiwa ere nuruatan. Shiate tamapu kat pala humun. Otta hiakana. Hamen hiamulika huhuli henuman chinainkai maleiwa. Shima imai akali henena hian Thomas pula aihiran hia hupula. He talate erhai mayase hirere imulia. He suunna te mulia hiretkat eimala herhai nutum. He atuhe na hia atapahaya mayai he noholin ha main wayu humuin. Kamane he na hia sumuin wayus pushwa suma ainra te kasanaskat wanepia sumuin. He hiketa her wanepia te tanakat hupula. Anamien hia sumuin wayu ekai hashichin humuin. He hichecherer hain suuli ainra kasamuhus skalaila hain. Meri hakuwa ipemuleka huhuli he wanepia namonchi nainkai maleiwa. He noholer haralin laila hau. Te achi hain hanakatia suuli ain ratia. Chieke isanira inkuwa ipanoma Jesucristo. Sao he munya ke oktira kaini numa nohos nairin de kasamuhus kehia puikat nomoin. Ska noholich pankalero inschik kainhala. Maka walua tani holu untumo chinainkai maleiwa. Anakha wono le smate numakat wamoin. Anakha nohorle alaya in wain suuli wayu. Sanain kasakara lingwo moy aglihawa. He sanain wachong hirain sao eka yen. Galasi capítulo 8. Tawala yuwa hiakana huhu kana nomonchi nainkai maleiwa. Mulika kain harale wane huwala. Anashi mulika hime hile nain. Spela nuhuitin hachin suulia te kain halakat. He wanasuma hukali hainia. Ayata hiakamane inamoin. Kain halahaya hia wananuma. Anakha mulika hukali hirale wane wa ihukua. Suuna te mulia hirakat. Spula hikera hintintene chekakat Kristo hupuleru. He noho sanai mulika yaleta ya lihukua ipasu upala wayu. Noho motuin hain sanain cheu hain akali hirawa humuin. Anakha ere hain sanain te hain rakat. Spula huti hain tinsa mulika nale he mulika mohuli. Ma kanale he te hain rakat talate shiha hiasuma. He noho luhiyo hirere te hain rakat nama huwala yu. Hitiha sawa sokti nene wanewa iwakua no upala maleiwa. So wena wanikai sa uspushwa tu wain rekat malikanale malikamohuli. Na kira hunakana sanaine neiki maleiwa. Anakha na apa wa irespushtika sa ekat namana no manche kira hakainaya.
Kaser naira que chimari que no inchu ayu mache que istiro tu mohusket. No holer cher hamahatino muy. Hamuse hashia. Huluher nais pushwa. Chiaira que te kasanasket. Wala he chintum. Otta chiaira que te kasamohusket. No hole chuala intum. Chuayu eke ayatte insna inkalero inschikka anjala. Okte chini sali hetia. Otta chiaira que te inchekkat chinainka imareiwa. Eira na haner na intuma, spura einhe chini no ma mareiwa, spura kaikat spushwa. Eska hetia, anakha makula hain rewains na yain rati anaskat sumain wayu. Muleka yatere wayasena intia, wala he na wayantuma chimareiwa que so wena wanikai. Muleka watiha le saute anaskat spura aina, anakha wain relitia, namoina wawala yu kana palahana hema pasumain wayu spushwa. Ha pushishahi tatuma te karalok tekats katayan kashahala inteputs takuhan hatkat holu humui. Anu ho tanik tachukua humui. Haria yesuri hushkahan nachirwa na wayu aluata kanasnain oyotona ata. Awata shi na yasulutu nekirhakat anain spurakahutu inhanai na yastuma wayu. Mureka noholir henekirahan senain tia, muhutsari henayanatuma na hudiyo kanasenain hetia. Na wayu eka yoyotoni yata. Noholi shi ankin ono wa sumate naluata kat anai Moisés. Shi akeire kane nai. Shi otono inhate inhuta hiakanos pura. Na wata inhana insuru huhu inhia sumointe nekirha kat anai. Otta tayakei. Kasatari se noholi inta wata insuru takuaipo. Shi atawata inhat karun kuaipo chiwaseño tsikai Jesucristo. Ska oktin yasau da inhal. Eska hetia, muicha ka oktira ka idayanuma, senai noholit pa inkasahatte intamuinte ke ehiekat sumain wayu manau hainsan. Eska anahirach pa inholu dayanuma maleiwa, senai hetenai rekat Kristo, noholit pa kasahachin dayasumuinte wayu manau hainsat kaliru. Noholi shi wayakohutte intuma maleiwa senai heskuait pa wata. Mulika shiotono le otta moyotohuli. Shana cheke ka wapulerua, suwanaha hating wakuait pantuma. Hiya wanaha inapakanakuait pantuma mareiwa, gentile kana oraka judío kana, sauhuhu inhesumointe de kirhakat anain, achuntu shoda yanumui mareiwa spura numuria hin hanain hiya, hespura napu hating anahumuin. Eholus kakerait painte dashahakat humuin, mushpara da namuina eka yerling wayumuin tamuin. Ketshia taya. Taya na chepchia ka Kristo, he komahulas taya sanay hakuha na chik. Tawala yuwa, achuntu sholo daya numunchi waseño tsika Jesucristo, spuraniya tinhatina nasi wanepia humuin. Amen, kasatali se nikera hintia.